Doshina tiama iznabu hajisde te dikwa yu Lisu Times kwa bi hokwa bi befulango. Ngawni nga mi pyu tiama shivote leshe tima puza tima chama gfulango. Gulunye nalundu ile. Doshi yivu tima kwa ni Criminal Investigation Department kwa jiso police yiz zui nye saku bidu kwa loyo bi bamando chama gfulango. Myama mele pashete si tiama te jaktu Facebook comment kwa boso Criminal Investigation Department ju kwa jiso police yiz zui denye yeme te bidu kwa saku loyo bi dozulalo. Kukama nyitun tsiti ku tsin hamang wanyete myama mele yangu jagu kwa pashi vode moduli tesi lama dukwa yili ali budanga beda tsuza nima majuso juza te sema jiso bi comment bukama pedo yede nyitun tsinyi ku nyihama hinyite yuhu jama ngalo myama mele kwe jiwa yute jama kwa ju tapu benye miyina liso police miyina liso nani chuto yu matse jwalo bi CDM police te yija tiasoli belo. Doshin mati magwana ni KBZ ATM te atu choka mando chama gfulango. Yango me matai kwa jwama KBZ ꓲ ꓲ ATM te Special Task Agency of Burma. STA zoli nyun tun tsunyu ko sahama tsuti nene li jibude atu choko balo. KBZ ꓲ dali kasan choka nga beda ni KBZ ꓲ nye myama me ni le de chosu ꓲ tu ma kwa pa ship fo de pizza dia nye ze pa shi ali kwa dia so nganye ali yi so ngama myama me de seli tsu dia nye tuli wa cho ju gama ngo bi balo. Special Task Agency of Burma nye myama me de seg dia so vode tole kosu pa shi jiwa li mu kwa che setudongo balo.